Dobro. Želim da vas sve pozdravim i zahvalim organizatoru za ovu izuzetnu priliku i pogotovo za ovako izazovnu temu. I da izrazim zadovoljstvo što sam ovde i što mogu da iznesem svoje neke stavove. Nisam došao za molbu da budem branjen i odbranjen, nego zato da ja veoma jasno govorim o stvarima za koje mnogi misle u Bosni i Hercegovini, pogotovo stranci, a i neki ovde kvazi liberali u Srbiji, da su to teme prošlosti, da su to teme koje treba baciti negdje na stranu i da treba graditi nešto što je samo negdje daleko zacrtano i bez obzira o kojoj se ličnosti radi mora da bude provedeno. I slažem se s ovim da Srbija i srpski narod su za vrijeme Miloševića satanizovani i uspostavljen je sistem kazne koji se provodi bez obzira ko bio u Srbiji. Može da dođe koliko hoćete ljudi, totalno suprotnih Miloševića, ali kazna za Srbe i Srbiju ostaće ista zato što je nekada u istoriji imalo nekog Miloševića. I tu nema nikakve dileme što se i mene lično tiče. Veoma sam dobro razumio i shvatio na koji način smo postavljeni i Republika Srpska u percepcijama oni koji su htjeli da naprave svoje političke karijere kao što su Clintonovi ljudi, koji su kasnije na toj laži o recimo Markalama i mnogo čemu drugom napravili ozbiljne karijere u Americi i danas su veoma važni i negdje u Evropi, da on ostaju pri onome što je ranije bila njihova zamisao, to je da je Republika Srpska neka slučajnost koja vremenom treba da nekako iščezne, ispiri, da nešto što se sada zove Republika Srpska bude neka prazna ljuštura u kojoj neće biti sadržaja, a kad je već prazna onda ni taj narod više neće ni voljeti, ni šta tražiti od nje, ni zaštitu, ni očekivanja da je to dobro i tako dalje. I zato su instalisali visokog predstavnika koji je tamo harčio i svašta radio, kršio međunarodno pravo, kršio Dejtonski sporazum, a po aneksu 10 bio zadužen da dođe da brani Dejtonski sporazum i da ga implementira. On ga je masovno kršio i u tom pogledu je jedan od ozbiljnijih međunarodnih kriminalaca koji se pojavio u novijoj političkoj istoriji. Taj visoki predstavnik je sve pribavio pravo da nameće zakone, da mijenja ustave i to je činio masovno. Svo vrijeme do negde 2006. godine je donio 286 zakona i smijenio preko 500 zvaničnika izabranih na legalnim izborima koji OSC proglasio fer i pošteni. A on ih je smjenjivao zato što su imali različito mišljenje, ali nisu htjeli da učine nešto što su oni očekivali. Da više nije samo pitanje da nešto obećate, nego je problem da li pogađate njihove očekivanja. Ako ne pogađate, morali ste da letite sa funkcije. To je destabilizovalo naravno i institucionalnu poziciju Republike Srpske i dovelo do određenih promjena koje su promijenile sam karakter Dejtonskog sporazuma i ono što je ostalo od Dejtonskog sporazuma više je karikatura na koju se mi pozivamo nego što je stvarnost. U onom Dejtonskom sporazumu Republika Srpska ima svoju vojsku. Republika Srpska ima svoj fiskalni sistem. Republika Srpska ima pravo na međunarodne odnose. Sve je to naravno međuvremeno ukinuto. Ukinuta je vojska Republike Srpske intervencijom visokog predstavnika. Ukinuta je fiskalni suverenitet Republike koja je skupljala fiskalna sredstva u svoj budžet, a onda putem dotacija finansirala organe Bosne i Hercegovine. Sada je sve obrnuto. Sada Bosna i Hercegovina ima svoje službu za indirektne poreze, prikuplja poreze, indirektne poreze i ono što ostane nakon finansiranja Bosne i Hercegovine tek se daje entitetima gdje je suštini stvarni socijalni, politički i ekonomski život. To govori o namjeru da se to dugoročno sruši ili da se dovede u pitanje. Zato ja mislim da Republika Srpska nikada nije bila lišena opasnosti tog udara i da nestane. Danas je očigledno jedno izrazito vrijeme da ta opasnost postoji. Upravo idem sa sastanka sa premijerom Vučićem i njemu sam izrazio tu zabrinutost i veoma jasno rekao da očekujemo Srbije da stane iz Republike Srpske u svim okolnostima. Ja imam poverenje u njega i predsjednika Nikolića i u Srbiju da će to i desiti. A sad ću objasniti o čemu se radi. Znači, kad imate tu instalisanje već strance koji su pomalo frustrirani svojim neuspjehom da dovedu do kraja razgradnju Republike Srpske, a ja sam lično bio izložen mnogim sastancima gdje mi je prećeno i porodici i meni, da pravim ustupke kao što su recimo da se promijeni ime Republike Srpskoj, pa da se bira jedan predsjednik Bosne i Hercegovine na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, u pravilu to bio musliman, i zato je ova borba i oko popisa i tako dalje. Pa je traženo od mene da se prepusti policija Sarajevo, da se ukine policija Republike Srpske,
Kad sam sve to odbio, uvijek mi je bilo prećeno i meni i porodici. I onda nije ni čudo što je sada meni bar nije ni malo čudo što se na sceni dešava ono što je uobičajeno za te žute ili ne znam nija kakve revolucije u koje se prvo kriminalizuje rukovodstvo, a onda na socijalnim pitanjima u kojima masovno oni učestvuju u produkciji tih teških socijalnih problema, onda dođete u poziciju da se okrene javnost ili očekuje da se okrene javnost protiv ličnosti. Sve izbore i sve funkcije koje sam vršio dobio sam legalno na izborima, pa tako i ovo posljednje. I u sebi sam imao čak i neku želju da te izbore ne prođe. Jer dugo vremena sam predsjednik vlade Republike. Ali kad sam već izabran, a izabran sam i čak i taj isti OSC i drugi rekli da su to fair i pošteni izbori ovi posljednji, ja obavljam svoju dužnost onako kako ja to mislim. A mislim da u dobre namjere Zapada prema nama ne treba vjerovati. Apsolutno. Konformizam koji oni pokazuju u vremenu koje je prošlo apsolutno ne pokazuje dobre namjere prema nama. Još sam više zabrinut zato što Europa ovakva kakva je od prije 5 godina više ne postoji, nego ovakva koja je puna problema. Sada pokušava da spasi svoj socijalni ili neki drugi mir dogovorom s Turskom, a Turska se već godinama uključuje u rješavanje unutrašnjih pitanja u Bosni i Hercegovini i isključivo uvijek isključivo na jednoj strani, to je na muslimanskoj strani. I mi to vidimo. I znam da je čak i Merkelova kad je boravila posljednji put u Turskoj na zahtjev Erdogana da neke stvari se tamo u Bosni i Hercegovini dešavaju onako kako se to traži Bakir Izetbegović, da je ona prečutno to prihvatila. Nije odbila. I to je naša dodatna zabrinutost. Mi smo ovih dana već kolateralna ili pokušaju da se ubaci u kolateralnu štetu odnosa koji su između Europe koja ne može da riješi pitanje 1,5 milijuna izbjeglica, nego je dovedena do propasti. Sad kada joj to kažete, onda se ljuti na vas i kaže on nije za dijalog, jer on nije za ili neko bilo ko drugi. Možete da budete samo prihvatljivi ako ćutite i trčite zatim da pogodite šta on misle sljedeći dan, a vi to uradite već ujutro rano, prije nego što on to kaže. Onda ste možda pozitivan političar za takve ljude. Ja nisam tako, ne trčim i nisam u suštini i onda kada se očekivalo od mene ili kad su me tretirali kao nekoga ko je za njih prihvatljiv moguć u odnosu na 98. godinu, moji stavovi koji su i danas takvi kakvi su bili su itekako obećavajući za ono što su imali te 98. godine na prostoru čitavog Balkana. Ali bazični moji stavovi o Republici Srpskoj i srpskom narodu nisu promijenjeni, isti su i onda i sada i nisu nikada bili promijenjeni. Znači, visoki predstavnik je stvorio jednu nemoguću zemlju. Republika Srpska je unijela svoj suverenitet u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska je po svim međunarodnim kriterijima za državu imala to i već 1994. godine, znači prije Dejtonskog sporazuma. Imala je svoju teritoriju, imala je stanovništvo koje je vjerovalo u tu državu, imala je efikasnu vlast koja je funkcionisala i čak vodila rat u to vrijeme. Prema tome, po onome što je Montevideo još 1933. godine prošlog vijeka utvrdio, šta su to kriteriji za formiranje države, Republika Srpska je to ispunjavala. Nedostajala je politička volja drugih da to prihvate i samo je to nedostajalo. Kao što danas navodno za formiranje ili za status države isključivo je važno da li imate stolicu u Ujedinjenim nacijama ili nemate. Pa i tu nisu kriteriji isti. Dok za Republiku Srpsku kažu na zapadu da sigurno to nije, za Kosovo će reći da sigurno jeste, bez obzira što nema stolicu u Ujedinjenim nacijama. Tako ti dupli kriteriji ovdje na Balkanu mogu samo da proizvede dodatnu konfuziju koja nigdje neće odvesti ni ovaj narod, ni ove narode, ni ove države i kvazi države. U svakom slučaju, bez regionalnog dogovora ljudi ovdje u normalizaciji odnosa ništa se tu neće moći dobro uraditi. Stranci dolaze ovdje sa svojim trogodišnjim karijerama i uvijek računaju na podanike koji su već evidentirani po različitim osnovama i na njih se oslone na lokalne procese. Oni odu nakon 3 godine, ali ostaju mnogi koji ovdje žive. I naši životi se odvijaju u gotovo identičnim okolnostima nestabilnosti koja je produkovana više sa strane nego što je to iznutra. I to se dešava i danas. I niko naivan ne treba da vjeruje u to da je to drugčije. Odnosno, sam naivni vjeruje da je drugčije. I da je moguće da se drugčije to odvije. U svakom slučaju, dakle, u Daytonu Republika Srpska je ušla kao država. Taj termin država je zabranjen za nas. Za nas su zabranjene mnoge stvari koje su drugima dozvoljene. Nama je zabranjeno da pomenemo, recimo, referendum. Nama je bilo zabranjeno da gotovo 10 godina imamo pravo da donesemo zakon o referendumu. Pa smo ga donijeli. Republika Srpska se posmatra svaki korak
kada Republika Srpska učini sastanak sa Srbijom ili Rusijom ili na nekom drugom mjestu, to se satanizuje do te mjere da o prorusima, o nekim skrivenim namjerama, o trojanskim konjima i ne znam nija čime, a kada Bošnjaci nesumnjivo dogovaraju sa Turcima i kada Davutoglu dođe u Banja Luku i kaže to što kaže, onda niko od stranaca niste mogli da čujete nikoga koji je rekao jednu riječ na tu temu. To je nama jasno o čemu se radi. Jasno je mnogima, pa čak i onima koji su protiv nas o čemu se radi. Zato mislim da je ta činjenica da je Republika Srpska unijela svoj suverenitet, državni suverenitet i da je bila strana, pregovaračka strana u procesu Daytona, nesumnjivo važan i da će se njoj morati vraćati ponovo. Jedini izlaz za Bosnu i Hercegovinu jeste da se vrati na Daytonske okvire izvorne, one napisane. A druga Bosna i Hercegovina tamo ne može uspjeti. Ona je sada funkcioniše zato što stranci još uvijek pritiskaju i nađu ponešto. I oni su uključeni ne samo u ove globalne političke procese, da ne kažem i geostrateške. Oni su uključeni u mikroupravljanje u Bosni i Hercegovini. Ambasadori, tamo ne vlada nikakva vrsta demokratije. Veoma je teško definisati politički sistem u Bosni i Hercegovini, ali sigurno nećete pogriješiti ako ono što danas važi, što je stvarnost, ako nazovete ambasadorokratija u kojoj ambasadori zapadnih zemalja, sad više ni Rusije tamo nema, i Turska zajedno svakog petka popodne u 2 sata sjedu i pregovaraju i dogovaraju šta treba učiniti u Bosni i Hercegovini i pokušavaju da nametnu nama tu situaciju. I to dugo vremena traje. Oni su ti koji odlučuju. Kad ih prozovete zato, on se ljute. Kaže, niste za dijalog. Znači, za dijalog samo ako poslušnici, ako ćutite. To je vrsta dijaloga. Ćutite, odlični ste za dijalog u Bosni i Hercegovini. Nemate ni jednog razloga da se brinite. Samo klimajte glavom. Dozvolite da budete prevareni, prećutite. Nemojte da vidite sve što se dešava, onda ste najbolji. Eto, imate svoju karijeru. To što će vas narod ispljuvati veoma brzo zbog izdaje koju vršite, to njih baš briga. Zato ta Bosna i Hercegovina je veoma teško shvatiti. Pokušao sam da mnoge uputim na Andrića da i prvo pročitaju nešto bilo što zaključe u Bosni i Hercegovini. Naravno, niko ne čita Andrića od njih. Oni imaju svoje lične državne interese, to provode. U Bosni i Hercegovini sada se nalaze trećerazredne diplomati iz različitih zemalja. Primaju veoma dobre plate. Visoki predstavnik Valentin Incko, koji je skrajnut u potpunosti, ima platu 24.000 € mjesečno. Ne plaća porez ni nešto, zato što smatra da radi u nestabilnom području. Ne plaća ni u Austriji odakle, a ima rezidenciju koju plaća isto tako međunarodna zajednica i ima pravo 2 puta mjesečno da ide u Austriju o trošku tih fondova međunarodne zajednice, a sve su to, zamislite, apsurda, knjiži da nam nešto pomaže. On nama pomaže. Visoki predstavnik je najočitiji međunarodni kriminalac koji se ikad pojavio na ovim prostorima. Ne samo Minsko, nego svi oni koji su bili do sad. Pediš Down, Petrić i ostali. Ja sam pokušao da ih tužim. Pokušao sam da odem i da dođem do sudova u Britaniji da tužim onoga Pediš Down. Tada sam imao prvi put ozbiljnu prijetnju. I rekli su, samo probajte to da uradite, imat ćete problema sa moću jedne velike zemlje. Znači da je to način u koji on shvataju da on prave ovdje i krše međunarodno pravo, ali spremni su da ga štite do zadnjeg, te svoje prekršaje. Pediš Down je prekršio masovno Daytonski mirovni sporazum. To je jedan lažljivac i kriminalac, kreten koji je tamo bezočno činio sve što je mislio da treba da učini, samo da osigura što slabiju poziciju Republike Srpske. Prethodnih 9 godina ja i moja partija smo držali vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. 2006. godine sam institucionalno odlučio da se suprotstavim svim tim procesima. Prvo što sam učinio, zabranio sam da se prenese policija na nivo Bosne i Hercegovine. Mislim da je to bio ključni moment u zaustavljanju, da do sada ni ne bi bilo Republike Srpske. Jer zatim išlo i mnoge druge institucije. Prije toga još da kažem jednu stvar. Oni su, visoki predstavnik donese zakon i uspostavi SIP, to je policijska struktura na nivou Bosne i Hercegovine, i zamislite, u prvom obrazloženju u zakonu piše da je to formirao zato da se bavi korumpiranim političarima. To je bilo 1998. godine. To je prvi zadatak. A onda je to proširio na međunarodni terorizam, a sada na pitanje korupcije, da bi se to sad pretvorilo u sve svašta, ko je ukrao kokoš komšiji, ko je kome šta rekao i tako dalje. I sad je poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zamijenio strah od tužilaštva koji
i suda koji su oni instalirali, ne postoji Ustav, Ustav to ne postoji. Ali to nije dovoljno da ne dobije snagu. Oni hapse, privode, satanizuju, prave procese. Sam ću vam reći da je Mirka Šarović, koji je sada veliki poslušnik tamo u Sarajevu, taj iste vlasti Bosne i Hercegovine zatvorile, držali ga godinu dana u zatvoru, nakon toga ga pustilo. Bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, odatle ga smijenio Pediš Daun i nakon 15 dana zatvorio zatvor godinu dana. Mirko Šarović izašao iz zatvora, tužio Bosnu i Hercegovinu, dobio 110.000 maraka obeštećenja i sad je tamo ministar, naravno sa iskustvom koje je veoma, veoma bolno. Niko ne bi volio biti godinu dana u zatvor, pa je čak i nepravedno. Ali to su načini na koji se vlada. 2006. godine sam odlučio da prekinem praksu koju je vršio visoki predstavnik donošenja zakona. Uradio sam jednu najobičniju stvar. Pošto on to svaku svoju odluku morao, da bi se primjenjivalo, morao da objavi u službenom glasniku. Ja sam zabranio da se njegove odluke objavljuju u službenom glasniku Republike Srpske. I to je početak moga sukoba sa takozvanom pravednom međunarodnom zajednicom. Ja nisam dozvolio da on objavi svoje odluke i rekao sam, formiraj ti se službeni glasnik pa objavljuješ što ćeš, ovdje nećeš. I poslije toga je bilo, da vam ne pričam koliko je bilo intervencionizma, onda mi je došao jedan tada šef kancelarije u Banja Luci, koji je protestovao, dok je on sjedio sa mnom u kancelariji, ja sam zovno sekretara vlade i rekao sam, napiši zabranu naređenja da ovaj kreten ne može ući ovdje u zgradu vlade. Nisam ni dao, 3 godine je bio, nije ušao nijednom u zgradu vlade. I naravno da je to izazvalo mnogo problema. A reći ću vam 2006. godine dokle je to šlo. Ja sam bio, neki od vas znaju, predsjednik vlade 1998. do 2000. godine. Republika Srpska imala svoj budžet, svoje prihode i odvajala 10 miliona godišnje za finansiranje organa Bosne i Hercegovine. Kad sam se vratio 2006. godine na mjesto predsjednika vlade, više nismo imali vojsku koju smo imali 2000. godine, nismo imali obavještajnu službu koju smo imali, evo Čerenića ovdje koji je tad bio zamjenik direktora te zadnje naše strukture obavještajne službe. I to su nam ukinuli premjest na nivo Bosne i Hercegovine. Sad obavještajna služba BiH je pod direktnim utjecajem turske obavještajne službe koja radi samo u interesu Turaka da tamo naprave strukturu koja njima odgovara. Neki to bolje znaju nego ja. I u tim okolnostima 2006. godine, dakle, morali smo da napravimo neki radikalan otklon i da to napravimo. Naravno, u početku nam nisu vjerovali. Počeli su sa mnogim tada aktivnostima oko promjene Ustava. Bio je to neki sastanak u Butmiru gdje su nas zatvorili u bazu SVOR-a i ja sam kao pregovarač koji je morao da razgovara na tu temu. Sreto u hodniku su bili NATO vojnici sa automatskim puškama sa cijevima okrenuti dole. Kad odete u toalet, tamo je 2 vojnika iz toga. Pravila se atmosfera kad smo ulazili, poredano 5 tenkova, onih samohodnih kola i tako dalje. Ja sam trebao da u tim uslovima razgovaramo o demokratskom ustavu, demokratskom ustavu Bosne i Hercegovine, u kome je ključni cilj bio da nema Republike Srpske. Trebate da prihvatite da nema Republike i objasnite, izađete i kažete, slušajte, ja sam se prepao, ja sam morao to da uradim, eto ja se nisam prepao i ništa nisam uradio. I ostao je na snazi Ustav Bosne i Hercegovine, gotovo ne promijenjen. Zamislite razgovor o promjenom Ustava na nosaču, kako se on zove, brod, nosač aviona koji se odvede negdje do Italije, onda se ubaci onaj vojni avion i vi ni znate gdje ste, kad trebate spuste vam one zastore, zavežu vam čelo i ostalo i umjesto da se vi spustite i nakon sat vremena razgovor Ustav. Veoma ovako običavajuća atmosfera, to sam doživio nekoliko puta. Pošto sve to nekako preživite i pošto nikada niste nešto učinili što je njima odgovaralo, onda ste naravno kriminalac. I to nema većega. Pustite Al Capone, mislim, bez jednog dokaza, naravno. Od kad sam 2006. godine došao na funkciju, dočekala me je tužba SIPE, znači sarajevskog nivoa, da sam zloupotrebio, zamislite, i to je sravno vijest, prenijela je ovdje Beta, koja je objavila, kaže, Dodik je zloupotrebio 162 miliona za izgradnju, a toliko je koštala zgrada, čitav kompleks koji je sada na ponosu gradu i državu. Sam sam napravio ozbiljnu zgradu vlade koja je tamo, ja sam ponosan na to. 4,5 godine sam bio u procesu. Sam jedna kratka vijest, nema dokaza. Mnogi od vas ne znaju da je to prestalo, misle da još aktivno stoji. Ali tako se ide, pompezno se najavi, napravi se neka saradnja iz Sarajeva sa ovim ovdje kvazi liberalnim i da ne kažem drugu kvalifikaciju podaničkim Beogradom i njihovim medijima koji su široki, oni su ti koji
koji imaju pravo na tu širinu, iznesu lažnu vijest o tome, bruji region, bruji svijet, kriminalac, Dodik, lopov, eto, pronevjerio 162 miliona, nakon toga odem u sudski proces, 16 tužilaštava iz regiona je pratilo sve moje račune i sve su pretresli i na kraju su rekli nema ničega. A onda u Beti obustavljena istraga. Ništa više. Znate. Znači, scenarij je tu je prepoznatljiv. Znači, Republika Srpska je od 2006. godine odlučila da ne prihvati podaništvo i ne prihvati urušavanje. Znate, ja sam ponekad bio uključen i oko ovih procesa globalno, pa su me ponekad pitali i šta mislim o nekim procesima na drugim mjestima. Negdje 2004. godine sam razgovarao u Budimpešti s jednim krugom ljudi iz međunarodne zajednice. I tada sam je govorio da ovo što rade sa Kosovom, da je to definitivno hoće da ponize i poraze Srbi. I da bi bilo potrebno za strane međunarodne zajednice bar da prihvate da sjever Kosova se integriše sa Srbijom i da u tom pogledu pošalju poruku Srbima i Srbiji da ima određene pravde. Kaže, pa to je sada teško da to učinimo, znate, mi želimo da napravimo jedinstvenu državu i tako dalje. Kao što to naravno hoće ovdje u Bosni i Hercegovini. Tad sam slušao, ja mislim, zvao se Crawford, on je iz Sarajeva došao za ambasadora Velike Britanije ovdje u Beograd i bio je tu. I slušao sam ga na toj sesiji kada je govorio kako međunarodna, tad je već bio penzioner, naravno, nije više bio aktivni diplomat. Kaže, međunarodna zajednica ima različite standarde prema Bosni i Hercegovini i Kosovu, a situacija je gotovo identična. Na Kosovu ću vam reći, zavađeni Srbi i Albanci. Oni se mrze, oni ratuju, oni siluju jednim drugima žene. Ima da se odvoje, ne može ovo da živi zajedno. A u Bosni i Hercegovini sve isto kažu. Srbi i muslimani se ne podnose, ratuju, siluju jednim drugima žene, ima da ćutite i da budete zajedno. To se riječ Crawforda još 2004. godine, nisu moje. O različitim aršinima u međunarodne zajednice, gotovo na identičnim situacijama. Sam zavisi da li ćete svoje prirodne resurse dati nekom penzionisanom američkom generalu ili nekom drugom NATO-vom generalu ili nećete, ili da ste to spremni. Ako niste spremni, naravno da nemate ništa od svoje neke budućnosti. Zato i Kosovo i danas tretiraju na taj način. Dakle, što sam ovo rekao? Rekao sam da se poslije nekoliko godina sa istim tim ljudima priča, kažem, vi ste nastavili da radite istu politiku tamo, bez obzira koji ljudi, prošli su mnogi ljudi u Srbiji na vlasti. On kaže, pa znate, nikada to nismo ozbiljno razmatrali, jer mislimo da to nije dobro za Srbiju. Zamislite, molim vas. Znači, nije dobro za Srbiju da sjever Kosova ostane u Srbiji teritorijalno uvezan i da Srbijom pošalje jedna poruka da kaže, čekaj, nećemo do kraja da vas baš ponizim, kao što to čine stalno i kroz sve to što radi. Tako i sa Republikom Srpskom. Njima je Republika, ja sam ulazio kod Brnsa, i hoću ovako da govorim baš namjerno, kod tada zamjenika državnog sekretara, ulazim kod njega i on Silajdžiću kaže, na Silajdžiću, evo i Silajdžić je živ, a i ovaj je živ, kaže Silajdžić, pa vi ste nama obećali u Daytonu da ćemo brže doći do samostalne i cjelovite Bosne i Hercegovine. Slušajte termin koji su najčešće upotrebljavali muslimani. On kaže, Brns njemu kaže, a zar ne vidite da to sada radi? I onda je počeo sastanak kome on od mene traži da ja da prihvatim ukidanje naziva Republike Srpske, da prihvatim da se bira predsjednik u Bosni i Hercegovini, nema tročlano predsjedništvo, da prihvatim da se policija Republike stavi pod kontrolu Sarajeva. Nešto je bilo četvrto, ja sam onaj papir stavio njemu, nastavio, rekao ja ne mogu ovo da prihvatim. On je nastavio sa Silajdžićem da dorađuje tekst i tamo Silajdžić je dopisao prihvatam da se ukine naziv Republika Srpska, umjesto tačke on je stavio zarez, dopisao zvaće se Republika muslimana, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Poznato kod nas istorija. I sa Silajdžićem veoma, i on meni kaže Brns, kaže meni, kaže, od najvišeg nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država, gospodine predsjedniče, da ovo prihvatite. Ja kažem, od najvećeg nacionalnog interesa mog naroda da ovo ne prihvatim. Kaže, on meni morat ćete prihvatiti. Kažem, ja neću morati prihvatiti. Kaže, morate da to uzmete. Kažem, ja neću da uzmem.
A šta vi hoćete? Ja kažem, hoću da idem kući. A on me kaže, ne možeš ići kući. Kažem, drago mi je da sam uhapšen. State Department. I da znate da ću ovom sad kad izađem pred novinara sve reći kako ste prijatelji. Od tog trenutka se relaksirala atmosfera, ja sam izašao dole i naravno da nisam bio poželjen u toj strukturi američke politike. Naravno. I šta očekujete dalje? I o tom javno govorim, ja nemam problem s te vrste. Neki će reći nije fino prepričavati diplomatski skup. To nije ni bilo diplomatski skup. To je bio skup pritiska u kome te niko ništa ne pita, uvedete samog tamo i ako nećeš onda prijeti. Znate. Tad na 2 dana prije, ako se sjećate, Amerikanci su priznali da su srušili Swissairov avion koji je letio iz New Yorka i negdje tamo kada je Boston prošao, srušio. I tad su Amerikanci priznali da je to bilo greškom ispaljena raketa i da je srušen taj avion, ne znam koliko putnika poginulo. I ja sam dan poslije na istom tom letu bio i naravno dok nisam sletio uvijek sam mislio da će se nešto desiti u putu. Ali eto nije. U svakom slučaju, dakle sve ono što nekima izgleda da jeste težak posao raditi, mnogo u sebi nosi mnogo tih izazova i problema. Naučio sam mnoge stvari. Ako ste podanik, trajate onoliko koliko njima trebate. Nikad vas staviti u zaštitu neće onda kada vama to treba. Ako ste odlučili da to samo lično gledate. Ako vodite svoju autentičnu politiku, imat ćete kontinuirano protivnika u njima prema sebi. I prema vašoj politici i prema tome lično što radite. I kako živite na kraju. Ali naučio sam da to gradi ponos. I da rekao sam ponosniji danas nego što sam bio prije 10-15 godina. Na sve ono što sam uradio kao predsjednik Republike i vlade. U nemogućim uslovima. U uslovima kada vodite politiku, a monetarnu politiku vodi vam Centralna banka Bosne i Hercegovine u kojoj sjede ili upravljaju doskora strance, sada upravljaju oni koji su podanici strana. Pa recimo u Bosni i Hercegovini sad imate situaciju da imate konvertibilnu marku koja je vezana za euro. I u zakonu koji je nametnut 1996. godine o Centralnoj banci napisano da Bosna i Hercegovina mora da ima 5% veći oprim pokrića za štampanje konvertibilne marke nego u drugim zemljama. Evo ima tu ekonomski stručnjaka šta to znači. Znači, mi moramo imati 5% više, a deponujemo kod Deutsche Banke naravno. I što je najgore, sad i plaćamo mi onu negativnu kamatu da bi ono kao navodno čuvali pare. Imamo 500 miliona viška konvertibilnih maraka, što znači da istog trenutka možemo da uštampa se sa pokrićem eurima milijardu konvertibilnih maraka i da eliminišemo sve deficite koje postoje na javnim računima u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj. I naravno to ne može. Ne može, ali drugi odlučuju o tome. Usput, Evropa štampa svaki mjesec 60 milijardi bez pokrića. Usput, i to do iznosa od 1200 milijardi eura koje treba da uštampa. Naš konvertibilna marka i dalje ostaje vezana za taj nepokriveni euro. I onda vama kažu, pa morate da vodite ekonomsku. Koju ekonomsku politiku da vodite? Kakvu ekonomsku politiku? Sada, ako ovo slušate u Bosni i Hercegovini, traže proširenje i adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Znate šta je stabilizacija? Šta je adaptacija? Adaptacija je to da nas prisiljavaju u Bosni i Hercegovini, da pristanemo na to da robe iz Europe ulaze u Bosnu i Hercegovini bez carinskih stopa, što je 200 miliona godišnje šteta na javnim računima, a da roba iz Bosne i Hercegovine naravno mora zadovoljiti evropske kriterije, pa mi se moramo prilagoditi, znate, ne možete vi tek tako ubacivati robe kod nas. I vi ste dovedeni u poziciju da vam, otkad ste krenuli tu priču sa evropskim usaglašavanjem, do sada javni račun u Bosni i Hercegovini su izgubili preko milijardu maraka. Što carina? Morali smo, kao što znate, da ukinemo zabranu da možete da uvozite automobile do 8 godina i morali smo da kažemo da možemo da uvozimo automobile koji su i prije 50 godina proizvedeni. Pa su sve otpadi po Njemačkoj i na drugim zemljama zapadnim hrlili naši ljudi koji sada sve otpade preveli kod nas. Sad možete da vidite ogromne količine otpada u automobilima koji sad imaju 15 godina, ne znači ništa. A mi smo platili tamo i plaćali carinu. Mnogo stvari. Ja ne vjerujem u tu vrstu priče. Naravno, kad pojavit će se neko koji će reći, a šta vjerujete? Dakle, ukoliko ne budete oprezni, svakog trenutka vodili računa o globalnom i svakom dnevnom interesu naroda koji predstavljate, sigurni ste gubitnik. U tome se ne smijete umoriti. I ne smijete nikada prihvatiti olako i čak kad liči da je tako, da je dobra namjera stranaca koji vam donose ovdje. Da ne pričam o ovim stvarima vezanim za pravosuđe, za tužilaštva.
Sud Bosne i Hercegovine, znači koji ne postoji ustav, presudio je Srbima 1400 godina zatvora, muslimanima samo 40 godina. Koji god, evo, nezavisni analitičar dođe jednog dana, bude pisao o istoriji, mora da uzme tu činjenicu, kaže, pogledajte, 1400 godina, pa ovi stvarno bili zločinci. Znate. Pa ako Srebrenice napravile fars, evo pogledajte da sada sud redukuje broj. Sud redukuje broj. Haški sud je sad u posljednjim ovim presudama, ne znam, Mladiću ili Karadžiću je rekao da je sada 5000, nije 8400. Prevara. Znate kako je išla ta priča oko te Srebrenice? Došli su i rekli Čaviću da će ga smijeniti. I Čavić prihvati da se formira vladina komisija, naša komisija, da se utvrdi istina o Srebrenici. On donesu papire i kaže ovo je istina. Ovo je istina. Nakon izvjesnog vremena komisija, možda 2 mjeseca, zamislite, 2 mjeseca da utvrdi istinu te 90, ne znam, 2003. 2004. godine. Komisija izlazi sa podacima koji su infrizirani i saopštava da je 8700 ljudi ubijeno u Srebrenici u ta 2-3 dana, što je naravno netačno. Komisija to saopštava, a Čavić izlazi kao predsjednik Republike na konferenciju za štampu i kaže, eto moramo to da prihvate, to je ljudi tako. I na bazi te činjenice oni su kasnije izvodili priču o genocidu i mnogo čem drugom. Ali Izetbegović, ovo što je živio je dosta, koliko, 6-7 godina poslije rata, nijednom nije posjetio Srebrenicu. Nijednom se nije obratio u vezi Srebrenice. Ili rekao da je to nešto što je, ili njegova prljava uloga u tome bila je američka, odnosno ovi ljudi koji su bili iz međunarodnih struktura, holandske, koje. U svakom slučaju, sada znamo da je Clinton rekao Ali Izetbegoviću, ja ne mogu da intervenišem ako nema mjesto gdje je ubijeno 5000 ljudi. I odmah se počelo pričati o 5000 ljudi. Još niko ništa nije ni pokušao da uradi, već se počelo pričati o 5000 ljudi ubijeni iz Srebrenice. 2 dana prije operacije srpske vojske, Nasir Orić i sva komanda su povučeni iz Srebrenice, navodno na neku obuku. Što govori o tome da se pripremalo upravo tako nešto, dezorganizacija i ostale stvari. Ali to sada, to je detalj. Važno je reći sljedeće, dakle, da oni nemaju ni danas utvrđen broj, ali ono što orkestrirano rade jeste genocid, 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 genocid i mnogo čega drugog. Nije genocid. To nije genocid. To jeste ogroman ratni zločin koji, naravno, ja i danas mislim da je to bilo, mislim, grubo je rečeno, bilo nepotrebno, ali nepotrebno je stradanje jednog čovjeka. Ali gledano vojno, operativno, to je bilo nešto što sigurno nama nije trebalo i da nismo ništa s time dobili posebno. Dobili smo samo priliku da nas satanizuju na tom pitanju. Sa lažima koji su na način kako su to prikazali na Srebrenicu rade. Pogledajte Markale. Ispuljavanje rakete na Markale 1993. godine je dovelo do sankcija Srbiji. Sad Srbija je doživjela ogromne ekonomske štete zbog toga. Sada znamo da je to bila laž. Sada znamo i imate sudije u sudu u Hagu koji izdvajaju svoje mišljenje i kaže ja mislim da je to sumnjivo. Do prije 5 godina niko nije smio ni to da učini. Sve su to stvari koje govore o tome da bez obzira na promijenjene činjenice o tim događajima iz rata i dokaze o tome da se odnosno strategija prema nama neće promijeniti. I ja moram da govorim o tome, bez obzira, mi posmatramo ovo, izbore u samoj Americi. Mnogi o tome ćute, ali ja reći, naša dodatna opasnost je ako se iz vremena, ako pobjedi Clintonova, vraćaju se svi ljudi koji su svoje karijere gradili na Bosni i Hercegovini. I mi ćemo imati ozbiljan problem, dodatno ozbiljan problem u tim narednim godinama. Ali o tome mi ne možemo da odlučujemo. Dakle, još ću sam jednom reći, u posljednjih 8 godina mi smo držali Bosnu i Hercegovinu tako da se ništa moglo nije desiti, a da mi nismo o tome odlučivali. Nakon ovih izbora, izborni gubitnik u Republici Srpskoj, stranci su proizveli vlast u Bosni i Hercegovini. I natjerali su nas na jedan klinč, kome se u Republici Srpskoj stalno sada sporimo oko toga šta treba činiti. Republika Srpska se može i mora čuvati ne u Banja Luci, nego i Sarajevo. I ako tamo nemate ljude koji su na to spremni, onda naravno da gubite. Polako, ali sigurno gubite. I mi smo pokušali samo ovo vrijeme da to spriječimo, tu štetu što je moguće manje da bude. Imate situaciju da se krenulo s tim što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine mimo Ustava prihvatilo navodnu izjavu, njemačko-britansku izjavu o kretanju Bosne i Hercegovine. Znači, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije zaduženo da to radi.
a srpski ljudi u tome su učestvovali. I doveli sam se u poziciju da sada kao navodno nešto mi imamo neku reformsku agendu koju nešto izvršavamo. U toj reformskoj agendi je Britanija koja sada organizuje Brexit i ne znam ni kakva će situacija oko toga biti, a oni nama ovdje nameću evropski put, a sam bježe iz tog puta. Eto, tu ću stati.